Ingane ngala ishonile kodwa kuyaqhutsheka nemsebenzi siyasebenza. Shoniwe niyasebenza. Shoniwe lina sina siyasebenza la. Ngixeke ukuthi hayibo. Kushoniwe la siyaqhubeka sina siyasebenza. Ngithi ayi ngizuke ngizwe ke la mina ngiyazi leyo nto. Ngazi ukuthi kuyazilwa. La akuzilwa la siyasebenza la. La siqhubeke siphile ke. Qhubeke benze lezo zinto abakufanele bazenze ngoba ingane ishonileyo makuphela leyo ngaleyo ke. Qhubeke impilo. Kuthi ngonye umunyaka olandelayo hayibo same time futhi ngawu June omunye uJune omunye unyaka same sports umama uyagula umama uyagula nya umama hayibo la ekhaya kwezenjani okay hayi singazi lutho ukuthi kwenzekalani bese kufika umunye umuntu esayidini obhuti nje angibizele eceleni athiwe sisi uyazi ukuthi why kumfiwa kangaka la kulombuzi ngimina cha angazi hathena hayibo ubungazi lo baba uthwele yo ngathwala izandla ekhanda ngithi mina uthwele Nenabenkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlodle nophapha ekhanda ehlana sazansi efundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV gama lo hlelo ke ibizwa ukuthi izimpande ezama Africa igama lami King Sichaka ngwalapha kaloqa sizelande sodinga indaba ezithi ayihlubudlu bekhasini sibuza abantu sizwe ukuthi mhlawumbe baphendula kanjani uthini okwaba beze nakho la ku Black Life umsebenzi wethu ukulalela izitori zabo bona baxoxe nasilalela bese sinethulela zona kubantu zinje ngoba zinjalo njengoba sengishilo ke izimpande ezama Africa igama lo hlelo elami nguSking Sichaka ngokaloqala ichannel yonke nje iBlack Life TV sinawe ke la asingene udabele lethu sizwe ukuthi ngabe sihambele sethu sosuku sizokhuluma ngani sawubona ma sawubona baba ninjani ngo ngiyaphila unjani wena ngoba ngibona ngiyiphuzela manje ngiyaphila ake sizwe ma kungani sila sikhuluma noba namhlanje uJulile bakamtshali enquthu okay manje yes umantshinga kungane lapha mhlawumbe siqala emuva nje udabeni lwakho uyabonakala ukuthi intombi esindala unawo umuza unawo nezingane unazo nomkhoya nawo naye kwenzakala cha impilo nje ngathi ayihambi kahle nginabo abantwana abathathu but babo bangabo baba abahlukene bobathathu okay so ngingasho nje ukuthi ngathini ayikho into engiyibhekile kubona because vele bakhona bengekho yonke into idla mina okay yep ma mhlawumbe usibeka nje sithombeni sokuthi impilo yakho ukhula kwakuyona into enhloso nqangi yakho ukuthi abantwana bazaleka kanje noma mhlawumbe kwenzakalani uze baqhamuka abangafani cha kwangasinhloso yami inhloso yami ngangiphuma ukuphowe phela phambili ngiphile ngibe right njengabantu bonke kodwa ke ngenxa yokuthathwa nabangani senze izinto ezingekho right ugcine sekukhulelwa ngedwa ngishiyeke ngedwa nako lokho ukuthi ngifike la kutheni abo baba babantwana abahlukene ngisi ngizama impilo kanti ngiyazibulala mo manje wena njengoba phela nawe ubona umndeni bapho gogo wengane bakhona abekho ukhule kanjani kanti wena kuze kufika abangani nje ukhule ungenabo abantu abadala eduze kwakho ugogo bekhona phela ukuthi besemdala bese intombi endala ebesingahamba noma yini abazali bebevele bengasekho vele yep nami ngangithi lapho ngizama impilo ukuthi ngikwazi ukuphila ngiqhubekele phambili kanti ngiyazimosha impilo injani ekhaya ningime kahle yayinzima kakhulu yayinzima kakhulu asisokola nogogo kakhulu sasisokola kakhulu nama bangena ukufunda wangithola ithuba lokuya esikoleni ngagcina nje ka grade 8 kuphela angizange ngikwazi ukuqhubekela phambili yep asixoxe ke namhlanje ngodaba zengalo ukuthi kufika phi kuze kufike lo daba zengalo uqale phi kuze ungena kanjani odabeni esize ngalo namhlanje hayi baba cha ngokuhamba ngifuna amatoho ngahamba ngisuka enquthu ne ngaze ngazofika eMaritzburg sure yes mangifika eMaritzburg engidibane nabanye amantombazane nje sihamba sibaningi yebo yeah bese bangichazela boss egcineni after kube lo yedwa owahlala nami nje like uhleli nje kanje nami hayi angilandisa athi kunobaba kanje ofuna umuntu ozomsebenzela ke phi endlini hayi vela ngithi nami vele ngixakekile hayi ngihambe ngiye lapho endlini ezicleaner ezicleaner
angihambise kusisi lo case masifika lapha hayi cha impela nje umuzi omkhulu nje impela nje okay hayi ku right ubaba unengane unonkosikazi sure yes ngoba kunzima ukusebenzela umuntu ongela nkosikazi eqhaqekile okay hayi ubaba lo uyayibona nje ukuthi urish impela nje okay ukahle nje kodwa akuselo baba lo impela ungathi urish impela ubaba nje ukahle normal yeah normal ubaba yeah okay ayisisebenzeke bangiqasheke hayi sikhulume naye ubaba angithatheke ngangiqashe ngihlala kephi la ngihlala ngaphakathi ngenzani ngiyayicleaner ngigadane ingane le cause umama uyatohoza yeah ngoba phela ngithi umama naye kufanele abuya ukuhlala ekhaya noma ubaba ekhaya nga right but uma umama kuyafuna ukuthi uvule ingqondo nje kube khona something oyenzayo yebo hayi hambe isikhathi ke ubaba umama lo nobaba banayo njalo ingane noma ingakakhulu kodwa ikhona ingane hambe isikhathi hey kuphela unyaka kuthi ngonyaka olandelayo ngabo June kanje igula ingane ehweqi ishone akuyani ukuthi kuthatha isikhathi into ethi 1212 nya ishone ingane how basithi ingane ishone okay isho incathi ingane ngaku June lo okay kuzileke kwenziwe yonke lonto leyo kulo mzuzu vele ke angisithi thina sivumela ukuthi singasebenzi qhutsheka khona kunjalo ingane ngala ishonile kodwa kuyaqhutsheka nemsebenzi siyasebenza shoniwe lina sina siyasebenza la ngixeke ukuthi hayibo kushoniwe la siyakhubeka sina siyasebenza ngithi ayi ngizuke ngizwe ke like mina ngiyazi leyo nto ngazi ukuthi kuyazilwa la akuzilwa la siyasebenza la hayi siqhubeke siphile ke qhubeke benze lezo zinto abakufanele bazenze ngoba ingane ishonileyo makuphela leyo ngaleyo ke qhubeke impilo kuthi ngonye umunyaka olandelayo hayibo same time futhi ngawu June omunye uJune omunye unyaka same spots umama uyagula umama uyagula nya umama hayibo like akwenze njani okay hayi singazi lutho ukuthi kwenzekalani bese kufika umunye umuntu esayidini obhuti nje angibizele eceleni athiwe sisi uyazi ukuthi why kumfika kangaka la kulombuzi ngimina cha angazi hathi hayibo ubungazi lo baba uthwele ngathwala izandla ekhanda ngithi mina uthwele chaza istory ukuthi hayi uthwele ubaba lo kanje ngithi mina hayi ngingayikholelwa leyo nto le ngithi hayi ngeke uyahema lo baba lo ayikho into ayikhulumayo khamba isikhathi ngempela kuthi makuthi la ngabo November kanje hayibo sekungena ama TLB futhi hayi kuthi ngena ama TLB eyodwa beyibuy more than 10 same time habe ngithi mina same time ngithule manje ngiyaxeka ukuthi hayibo baba kwathi kufa abantu kangaka yena waqobuka yena ithini into yakhe ngithulele nje ngithi maJehova la okay ngithulele nje khamba isikhathi kuthi ngomunye onyaka ngabo November kanje aqhamukise omunye umama omncane mase kumamncane ngoba lo seshonile bese qhamuka umamncane mayiqhamuka umamncane hawu okay khona umama omusha manje la ekhaya ayasibize singabasebenzi asichazisele ngalento okay hayi simukela umama njengabasebenzi akube mnandi ekhaya kube mnandi kube happy hamba unyaka oqala hayi umama uright owesibili hayi umama uright kuthi kowesithathu same June manje into enginosisayo la iyodwa why bonke abantu ngoJune why abantu bonke ngoJune okay mazithi June komunye unyaka after 3 years amithi umama lo athatha umama lo mama lo umama womntwana ne angithi nayo seshonile yes base kufika lo mama lo okay amitheke umama lo mayimithi umama izinto zibe right njengani yakhe oqala wamenze njani wamitha abantwana abathathu yes mayithola ingane yokuqala ayikhule nje ingane ikhule nje impela izibe ndala ngoba sewumuntu osekwazi ukunderstand uma ukhuluma nawe uyakwazi ukulalela kanjani mana umethe abantwana abathathu like amawela yep okay yep futhi akona ama triplets
ababili laba bokuqala ama twins bese kuthi lo oyedwa useceleni okay yeah hayi bakhuleka abantwana laba bakhule kuthe masebethi 16 years lishone leligule lelinye twin lishone ngithi mina hayi ngeke la ekhaya ngeke why twin lishonile okay after that khamba isikhathi okay benze lezi zinto zabo incwathi ingane yonke lapho kulomzu njalo still akuzilwa siyaqhubeka siyasebenza thina bayasebenza abama truck nathi siyasebenza ngala okay khamba isikhathi hayibo after 3 months kufika ezinye futhi ngithi mina hayibo sekufika amanye ama-TLP ama-TLB futhi manje kwenze njani la ekhaya kanti vele sengiyazi ukuthi ubaba lo khona into ayenzayo kodwa manje angikwazi ngisho nokukhuluma nezingane ukuthi ngizobatshela ngithini ngoba phela ubaba wabo lo angikwazi ukukhuluma kodwa lo ithwini lelelinye laqombeka phansi kwasala lele lodwa manje lo ngizomtshela kanjani ngoba angikwazi ukukhuluma mangikhuluma uzohamba isida uzohamba uyotshela ubaba noma atshela umama lo wakhe futhi nami ngisabele yami impilo futhi khona lapho it's okay ingizukwenza njani la ekhaya qhubeka impilo hey yabo nje angisakhona nokulala angisakhona ngisho nokulala because manje angithi lo yabhuti wangitshela ukuthi hayibo lubaba lo wenza ukuthi nokuthi nangempela izimpawu ngiyazibona ukuthi hayi khona la ekhaya ngeke akhambi kahle la ekhaya ngithi mina la ekhaya angithi angeke ngisakwazi ukuhlala la ekhaya angithi ifeeling ngane yokuqala unkosikazi oqala wafa unkosikazi oqala manje sekowesibili isishonile futhi ingane okulandelayo yimi ngathi angikwazi ukuthi ukukhuluma nezingane leyithwini lele kuqala ukuthi hayi ubaba kwenza 1 no 2 ngoba manje ingane izahamba yotshela ubaba after ubaba imini engiqumbeka phansi ngavele ngaqhwitha ngahamba ngivalelisanga angishoko lutho kumuntu ayeke umsebenzi ngayeka even noma ngihlangana kuphi naye siyaxoxa nje like akwenzakalanga lutho cause angizange ngichaze story ukuthi why ngihambile even noma iphone ngiyayiphendula nje kahle njengani ngakumqashi wami yebo ngikhuluma nje kahle naye ngixoxe nje kahle naye ayi angibaleki angenzi lutho manje ngiyicabanga ukuthi ngibuyele back ngihambe ngiyosebenza futhi ibuyisa inhliziyo hayi angithi nje istory yasazi why ufuna ukuyela back ngoba vele mangibuyela lapha obviously mina ngizoba umhlatshelo manje ziphi ezakhe ingane mina ngifuna ukuthola ezakhe ingane ziphi ngoba ukuveza ukuthi unezingane zamantombazane ziphi ingane zami ezikhona siseleke phi enquthu ehlotsheni ezinye ngisihlobo zaqqubuka ngoba sekhona umama eseshonile lapho kumele ngenze njani mina ngihambe ngiyofuna umsebenzi ukuze ngikwazi ukuphila nalabantwana lapha yebo nazo ziphila nje yebo impilo engaqondile right engaqondile ngineze so wena njengomuntu obukade usebenza la kukhona nabanye abasebenzi ninonke nibaningi bekhamba kanjani bubona impilo iqhubeka yaphambili bekwenzakalani ngathini around lo baba lo thina sisebenza ngathini sizini kuthiwa yini cause even noma kuthiwa imali uyasinika imali awuboni into yenzeka ngayo ihamba like amanzi awuboni lutho hayibo lutho between nina nje akekho umuntu ophumelela lutho asinawo sistakile la futhi sisuye senjani sijabulela iplate elifikayo elilethwa uye kuphela thina mase sithi lutho imali ihamba so iphelele ezandleni nonke nibhoquza nihlala akekho nekhaya la nonke niqhamuke emakhaya nihlala la kodwa futhi impilo zona ayiqhubeki sigeza la ayikho into eqhubekalayo ezakhe ingane in terms of ukufunda zagcina phi kwafundeka unabo abazukulu kwenzakalani nginabo abazukulu azange zize sikwazi futhi nazo ukuqhubeka ngoba impilo ibinzima ibinzima kakhulu njengamanje udliwa yini kahle Niyasibona ke story sika baba loyo owagcina utholela uthwele wandelwa ama-TLB kushona izingane zakhe then wena ngoba usubalekile kwakhe yini esikudle zikubeka la kwi Black Life inkinga umsebenzi baba manje ngiyacabanga ukuthi ngikuthi inhliziyo ithi ibuyela kuloya muntu ngithi manje ngibuyele lapha kuloya muntu nami ngisengcupheni vela ngisho inkinga umsebenzi
ngifuna umsebenzi kona kuyafika ukuthi hamba ubuyele kuloya baba oyeqade eqashile ngibuye ngithi hayi lapha angibuyeli lapha ngoba nami ngiyobaphenduka umhlatshelo ngoba vele sengiyazi. Yini uke wazama kwenye indawo njengoba usucabanga ngibena ziningi kwenzakalani Goma Fed hayi akuhlangani kusho ukuthi into yami ivalwe phi yavalwa lapha kuloya baba. Yini ekwenza usho njalo? Angikwazi ukuthi ngisise ngisukile kuloya baba ngingakwazi ukuqhubekela nempilo obviously impilo zami zibambeke kuyena. Suthi ukhona into ayenzayo ukuthi noma ngakuthiwa ngilaphi ngifuna kuphi umsebenzi ngingatholi lutho ngize ngibuyele back kuyena. Ngilandisa ngalabo abanye osebenza nabo bona baphi baqhubeka basebenza namanje basakhona. Impilo istakile ungaphakathi noma ungaphandle impilo istakile sistakile nje isistakile. Ngesikhathi wena uqala ufika kuloya muzi yes ngiyazi ukuthi ama-Telbe ngamaningi kodwa mawumbuka lo baba la ekhaya wayebukeka umuntu onjani? Uyasabisa usabisa ungashongo lutho ngathi maye kubuka kanje ungavela ubhekesa eceleni amehla ngalokuthi azahlangana maye kuyahlangana amehla idlala amadolo ujula kube emanzini into osukuyigqokile njalo. Eziklina khona izindlu okuyisoltha ivulwa zikhona la ukhi uhlala la kuyena enqulweni uhlala la kuyena emaphoketheni. So ningabuzi lutho nani? Ngeke uzubuze ngoba vele ngishe emahlweni uyambona ukuthi hayi ke lapha akudlalwa ningane lapha. Uthe kulo mama oqala nengane yodwa. Lo wesibili zabantu. Unama-twin labo wokuqala. Ama-twin la oqala bese kuba yilo oyedwa. Okay. Kulo wesibili yaba yodwa. Elenda ithi oqala yaba yodwa. Kulo wesibili zaba u3. Ama-twin awu2 lenda elilodwa kwasale elilodwa bese kuba nalo omunye umntwana. Usuhambile ke wona kwaqhubeka kodwa ukushona kwengane usuhambile. Ngiyacabanga ukuthi impela abaqhubeka zashona. Cause indlela yiyo yena ngokwakhe uhappy but manje into engixaka uhappy kanjani ukufa kwakho kuyafiwa ekhaya lakhe. Obvious ukuthi uthwele ngoba yonke into kuhlaba ekhaya. Sure. Before ngingazi ukuthi makuthiwa ukuhlaba ekhaya kusuke kushuni kanti kusuke kusho ukuthi suke kuthiwa abulala ekhaya. Umuntu ohlatshwayo umuntu wasekhaya. Ukuze into zakhe zikwazi ukuqhubeka. Mayingabe ngahlabanga ekhaya ngeke azaphumelele ngalutho. Now njengoba usula nje makuthiwa khona umlapho wendabuko okubukayo noma abantu abafuna ukukusiza bakusiza kuphi kuliphi side ufuna ukugezwa ufuna ukwenziwani? Ngicela ukugeza kusuke yonke lento eminyama kumina. Ngigezeke ukuze ngikwazi ukuthola umsebenzi. Now kwabanye abantu besifazane ke abenza umsebenzi ofana nowakho abanama challenges afana ukuthi yebo baklina o18 room kodwa khona es19 engavula uthini kubona kule situation enjengale? Ngithi mina ngiyabaxwayisa abantu besifazane ke bazi ngathini nje akulula and kuyasabeka uma umuntu esifazane vele kodwa kufanele sibabheke abantu esihamba esisebenza abasingathini abaqashi bethu. Kumele sizihloniphe nje singabantu basifazane ngoba kwabanye kukhona futhi abanye abangathwalanga abasebenzisa imizimba yabantu besifazane. Nathi siyakudinga ukuhlonishwa njengabantu besifazane. Ngokubona yona lokho lapha kweseni mhlawumbe ubone abantu besifazane bahlonipheka in terms of setshenziswa kwemizimba yabo. Bekukhona nako. Kulaba abanye nje. Kwabanye bekukhona. Mhlawumbe uyithola ukuthi bagcina sebelala nobasi. Bayalala nayo basi. Angithi lesikhathi eseshonele unkosikazi. Ngesinye isikhathi vele usuke emdinga umuntu wesifazane ngaleso sikhathi. Uhudula khona la ngaphakathi. Sure. Enza izinto zakhe. Lo uthi ukhuluma nalo sukusebenza naye akakwazi ukukhuluma. Shothi naye usuke esaba vele. Kanti kuhle uphumela obala ngezinto ezinje. Bathwele abantu la ngaphandle. Yakuzama asithemba ukuthi mhlawumbe khona ukuzosizakala ukwazi nawe mhlawumbe ukuphunyuka ogibeni lokuthi manje ubanjwe into eyisinyama nganyakazi lutho ukwazi nawe ukuqhubeka nempilo ephambili. Kodwa if engabuya kuwe lo baba athi lokho ucabanga ukuthi ngiyikhona angisikhona ngicela ubuye emsebenzini ungabuya ngamkhola? Cha ngeke baba kuzoba nzima. Ekutshela ukuthi akasikhona. Kuzoba nzima ngempela
kuzoba nzima ngoba ngisho yami impilo ngithi stakile. Manje obvious ukuthi khona into ayenzayo ukuze ngithini ngingakwazi ukuqhubekela phambili. Aloke engibiza nje sibiza kimina njalo nje iza kumina ngingakwazi ukusebenza kwezinye indawo. Sibonga ithuba nesikhathi sithemba ukuthi uzosizakala aqhubeke phambili. Ngiyabonga baba. Babukele Black Live TV, lezi izimpande zama-Afrika. Sikhuluma nje sehlisa umoya, silinde sizwe lonke udaba lomuntu ukuthi ukhuluma uthini. Asithembe ukuthi nani khona nikuthola. So bona kuma-comment nakuma-likes, sibone nama-subscribers enyuka. Qhubekani ni-comment ke kulesi sihloko sethu esikhuluma ngaso manje. Sizwe ukuthi ngabe kuthini okwenu ukuphawula. Kodwa okubaluleke kakhulu axwayisayo umama la ukuthi noma ikuphi la usebenza khona qapha ukuthi usebenza nje kuhamba kanjani. Yes, indlala imi ngenhla kodwa ibalekile nempilo nenqubela phambili yomuntu. Igama lami Chaka ngokaluqa, nisale kahle. Is the Black Live TV.